Šta si zagledao sad u mene tako? Imam zapravo jedan vrlo lud prijedlog. Kakav? Kako ti zvuči da se vjenčamo? Mislim, ja znam da se mi znamo relativno kratko i da nismo dugo zajedno, ali ne moramo čekati mjesec ili godinu dana. Možemo se odmah vjenčati jer nam je prekrasno. Mislim, ja nemam ni prsten sad kod sebe, nisam ovo planirao, ali ja ti obećajem da ću sutra, da ćemo ići i naći najljepši i najbolji prsten koji postoji u Zagrebu.